Ekubingeleleke mbukelo ekhaya ngwamukele futhi ohlelweni lethi SK Media Production. Ngicela umusa le channel uklik i-subscribe button kanye ne-bell. Kanti futhi ungakhohlwa lapho nokucinisa i-like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi seni ganza kwethu siqonde ngqo kwesikuphathe zona namhlanje. Into engiphathe zona-ke namhlanje mbukelo wami ekhaya ngibhathela udaba laphana ukuthi ukhala ngabadlala ngegama lakhe laphana uZwelandile ngubani owaziwa noma udume ngegama likaPatrick mfwethu engoma edla ubhedu kulezi nyanga besisuka kuze esihloko sithi asihambe sokuhlaba le embodlongweni. Lokhu-ke mbukelo landela ukuthi-ke kube nepage lapha enkundleni zokuxhumana belibhale ngegama lakhe lapha nabalandeli ukuthi-ke ebelivezeke i-CD cover laphana ukuthi le nsizwa isizokhipha i-album enama-track awu-10 esihloko sithi ixoki lomsakazi. Lokhu-ke mbukelo kunyakazisa abantu abaningi kwazise phela bebekade beyilindele le nsizwa ukuthi-ke ebone ukuthi iqhuba kanjani emculweni ngoba idlela ubhedu ngaleya ngoma leyana befuna uku-check-a ukuthi-ke uCilo ngabe wayishaya endukwini ngaleso sikhathi. Zeke noma-ke umnikazi wegama uPatrick mfwethu yena mathupha ephikile lezi nsolo lezi emva kokuba ekhipha ividiyo ey'nkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi-ke cha bakwethu leli page leli abantu abasebenzisa igama lakhe ekwenzeni iy'nto zabo yena akazi lutho nge-album. Kanjalo-ke futhi-ke uPatrick yena uzokhipha isingili bakwenzekile ngoDisemba hhayi i-album. Ungazange-ke ividiyo yalokho mbukeli ngizokufakela ama-highlights amancane khona manje kule vidiyo yethu. Page la egijimayo shaka ku-6K live. Lawo page thina njengeqembu laPatrick asilazi. Lawo muntu into akayenzayo ukuthi yena ukhona lakhe mhlawumbe ungacabanga kahle. Ukhona umuntu ongabenza ngikamba mhlawumbe ngiphi ingoma ezokuthela. Ngazo lezo ngoma ezokuthela mawuthi uyabuka zikhuluma ngento eyodwa ukuthi ixoxa umsakazi wathosha. Yabona into ikhuluma ngento eyodwa kodwa phela-ke ayisakwazi ukukhuluma into eningi ngoba asimazi ukuthi bangora sinje. Akaqhubeka izinto yakhe kodwa lasombamba khona ngoba ngoba into akayenzayo limaza abantu abaningi abangaphansi kwakhe nawo into esenzayo. Mfwethu futhi umuntu ngiyathemba ukuthi lapha ku-status ku-WhatsApp wakhe because ungangenzi into uyakwazi ukuyibona. Into akayenzayo lesithombe akenze ngaso ikhava lapha esithi sithathe ku-status sakho kumele ngangifakisa sithombe i-shooting. Kodwa phela ngeke ngisho ukuthi ubani ngoba ngimazi na ithi kanjalo bafuna and ipage esebenzayo lithi Zwelandile hayi le lithi ubani. Kanti sengidede inkundla mbukeli namhlanje ngishiya ngokuthi laphana-ke comment section ngicela usixoxe ubekuvula khona lolu daba. Ngabe kuyinto enhle yini sakubona sekwandile lapha ukuthi-ke iy'nkundleni zokuxhumana bekhona abantu aba-create ama-Facebook account nawo wonke nje ama-social platform be-create ama-Facebook ama-account ngabantu abadumile abanye beze bekhulume kabi ngabo futhi-ke le nto iphinde baqhathi nabantu abaningi. Wena-ke mbukelo emakhaya ibuka njengesenjani le nto lena ngoba sayibona ukuthi cha ngempela iyenzeka futhi sekukaningana thothi nabantu abebefuna ukuthi bebe ngabalandeli bomuntu othile bemcinge ey'nkundleni zokuxhumana bey'thole sebelandela laphana-ke i-page wrong. Ngicela ukuthi mbukeli bekuvula wakho nawe ngalolu daba sophinde sibonane futhi nayo ividiyo ilandelayo. Siyabona. Ngiyabuzani